ngahlangana nobhuti wami umihla uyena wangikhuphula wangiletha la eGoli wafika wangirekhodisa ngarekhode mahashasheni umbhedo onjani westudio kwaba yimina kuphela ngaba naleyo nhlanhla ukuthi ngikwazi ukukhipha leyo voice ephezulu mina noma bathiwa ingoma ikuphi ngihamba ngifike ngiyinqaka ngiyibambe ngoba angizange emculweni wami ngiculele ukutrend angizange emculweni wami ngiculele ukuthi mhlawumbe khona engibalayayo yonke into engiculayo ngiculela mina asebenza iveli lodwa ha akela phela le nto leyana umkabi yami yazi yabona ugobe iqolo engawazi ugobe iqolo mina ngitshela ukuthi ngizosebenza ngisemsebenzini uma ngifika ayithiwa yini ulinani yakupha la ngikhipha lokungana lezi izinto ezakudala lezi yabo niyakhipha zona bese kuzofaka ezintsha angiyakutshela yabona ukuyikhipha kwakho ukudlala kwayo ngibona ukuthi ufithile lo muntu lapho ngibheke phansi angasala sengiyimela ngayibekela ipick lami ngayibhekela le ngiyadlula kulelo uvikelelo ngasho ngathi no italent lami la emculweni. Sanibonani bafowethu, siyanamukela kuvuma ukuthi inkosi yesizwe okhulumayo uCrazy sangoma esishaya ideb isangoma somculo bafowethu unogwatsho izikhundla umxhumaniso weintambo zakudala nezamanje kuvele kuvuka into entsha uScotch never die by mistake by people by jealous kodwa mina ngithi jealous down bafowethu namhlanje nginiphethela ilegend ngikhuluma ngemfezi emnyama nginiphethele indoda ekade ishaya inamba intombi zithi India maphuma bangena sawubona mfethu kabi yami mfethu alright mfethu yaphila ngabi yami mfethu siyakwamukela ngiyibongele nje bhuti ngenhlonipho ukuthi usinikeze isikhathi sakho siyazi ukuthi umuntu obusy sibonge nje ukuthi ufike usivakashele bhuti abantu uyazi nawe ukuthi bakuthanda kakhulu kunabantu nje bebacela ukuthi hey mfethu akulethe imfezi lapho sike sizwe sithi halamusi sithi halala alright mfethu mashobane yeah mina ngikwazi ngophumlane abaningi bakwazi ngemfezo emnyama ngicabanga ukuthi ligama elidume kakhulu bengicela nje bhuti usazise indabuko yakho mina ngiyazi ukuthi udabuka enquthu kodwa khona abantu abangazi futhi ke uxoxe nangesimo sasekhaya ukuthi ukhula mhlawumbe uzalwa nobani ukhula kanjani isikolo ungenephi ucale kanjani umculo mfethu akusiphi Phumlani Salmonan babukeli lapha emakhaya okhulumayo uPhumlani wakhumalo enquthu emadwaleni osaziwa njengemfezi emnyama nje manje ngenxa yokuzakhela ugazi kubantu noma ukuzakhela umculo kubantu abantu bese bayawuthanda so kwagcina sekuduma ukuthi imfezi emnyama kunokuningi ke ngikwenzayo ngaphansi kwemfezi emnyama kuba amabunjwa kube India kukhona namatshitsha amhlophe kukhona amathola amnyama nje kuningi konke lokho kuqhamuka ngaphasi kwekhwapha lakho futhi maningi amaqembu engizothi angaphansi kwami noma engisebenzisana nawo nje ukuthola mhlawumbe ialbum iziphele abanye ngibaproducer izinto kanjalo yabo so kodwa ke mina uqobo lami uPhumlani wathi umama uMaphumphumu ngicela mfezi ukwamukele mfethu ukuthi mina mangibona wena ngibona ilegend kungani ama-album osowakhiphile maningi nala kule ikhala zamaqembu nakhona kuningi iSouth Africa noma amabhinqa awakuvume lokho mfethu umsebenzi osowenze kule ndima kaMaskandi mkhulu ingakho mina I name you as a legend ngicela futhi lokhu kwamukele mfethu uzishaya isifuba ngakho ungakusabisi lokho ngicela ungivumele namhlanje uyavuma yini ukuthi uyilegend uyavuma siyavuma kuvuma ukuthi imfezi ilegend bafowethu ngivele ngiyimkosi nakho ke bafowethu ngibonga mfethu uvume ngifuna lokuvuma ngoba ngibona imisebenzi yakhe eminingi kakhulu emihle
kodwa ngifisa nje ukuthi uxoxe mfuthu ukuthi enquthu kwakunjani ekukhuleni Yeah. kwakho. No, kusho ukuthi mina ngikhule ngenza into ezihlukile eziningi ngani ngoba ekukhuleni kwami ngikhule ngipantsulela. Ngishaya isipantsula ya ngakhula ke ngathi mangikhula ngawumuntu ebekuthi makunemshado kunandiseke ngibe umuntu kuthiwa umbhidi. Yeah. Ngenza lezo zinto ke nje ngithandeka kakhulu emakhaya ngigida ingoma indlamu khona lokho igubhu. Yeah. Yabona sibuye ugqoka ibhishu ubuye ungayifaki ianda mawuthi dumihlo wena. Yeah. So izinto engangidume ngazo nasesikoleni nje sasijayela ukushaya u1 bayazi abantu esikoleni kuHaladu sasisebancane eHaladu primary school. Kahlahle uqala kwami ukufunda ngafunda eprimary kwakuthiwa umphazima kusho ukuthi indawo yangasekhaya. So ngathi ukuthi ukumove kancane ngashona eHaladu ngafunda khona ngaphinda ngabuya futhi emphazima ubuyela kwami uqhubeka nokufunda ngathi mase ngiya ku grade uqala kuba no6 grade 8 ngase ngifunda eCelimusa high school ke lapho sasesithe ukubaba dadlanyana ngaqala lapho ke ngashaya isipantsula ngaqeda isipantsula ayi ngashintsha eCelimusa ngashona eSiphosini ila ngafike khona ke ngashintsha ke yonke indlela engangiyiyona ngaqala ke lapho ngashaya isicathamia ngashaya ucothoza mfana nje sisihambela izikole siwina yabo kodwa ke kwaukuthi ke ubaba wayeumuntu owayeneyiginqi so umfowethu omdala thusiginqa masimba njengebhungane ayi ngabe sengigcina ngosiginqa masimba angichaze konke yeah lo mnsizwa yeah uyena kwayithanda kakhulu uMaskandi so mayefika namacassette la elokho ewadlala yabo kwagcina kwakheleka kanti nobaba unaso isiginqi vele mina isiginqi ngaqala ukusithanda ngangineminyaka ewu9 ngidlala ubaba kodwa ngingadlala into ecacile yabo emva kwalokho ke ngakhula ngawuthanda uMaskandi manguthanda uMaskandi yazi ngathi mangisibamba nje ngisithi 1 2 3 sakhuluma lento engiyishoyo ngoba ngaba umlandeli kaMgqumeni ngendlela ayeshaya ngayo lo yabhuti ngamthanda so ngangiqala ukuthanda umuntu wesilisa angiyinsizwa ngiyithandi kodwa liyansizwa ngangiyithanda yeah kwakumuntu engangamkhonzile kakhulu so ngabonela kuye ngathathela kuye ngalokho ngidlala ngicula nezinto ayishoyo so kwahamba istyle sakhe kwangazi ukuthi sengiyasazi yabo so noma ekhiphile ukuthi verse ngiyakumagina ukuthi mhlawumbe okunye kwakhe bengakusho ngagcina nami sengicabangela okwami ngathanda lento le engiyishoyo mina ngendlela engicula ngayo nangendlela mhlawumbe engiphosa ngayo imessage kimi ngoba lapha ngakaziwa yeah emva kwalokho ke izinto zahlangana ke yabo kusho ukuthi ke ngakhuphuka ngaqeda ke u10 ya hey ngeke ngisakusho okunye ukuthi ngafeyila noma kwabanjani kodwa ngaqeda yeah ngafika kwa10 yeah ka grade 12 ya ka grade 12 cha ngafika yeah yabo bayazi abafowethu cha ngase ngikhuphuka ngiza la eGoli ngiyacabanga mhlawumbe kwaku2000 ngaqeda 2008 ngakhuphuka ngeza eGoli ngo2009 ngathi mangifika ngafika ngarecorder wawuyithathe iphi imali yokurecord imali yokurecorda ngangiyithole kubhuti wami uMihla okay yeah so besithi mangabe sekhaya kunomsebenzi ngihlale ngiphathele isiginqi nje ngoba nasesigele bayazi emthandazweni ngangihlale ngishayela ushwi ngishayela amageza ngishayela umgqumeni yabo okwabantu ababevelele ngaleso sikhathi sethu noma okwakungabantu engangibathanda mina so nabantu ngangibakhombisa into engiyithandayo ukuthi mina ngenza ngithanda lento so noma sengifika la eGoli mangithola uthisha uDlamini ngale emakhaya mabemtshela sengumculi washo yena uthisha uDlamini ukuthi vele besivele sazi akukho ukuthi besazoqhubeka yipi ithalente lakho usho ukuthi oMiss nothisha bayakwazi ukusheshe beyibone ngane ukuthi
lona uphiwe lokhu nalokhu ngesaphiwa sonke encwadini yabo Mhm. angisho ukuthi bengisidomi Yeah. engasisona isidomi Yeah, kodwa mina engifuna ukwazi kakhulu ngoba usuyangiphuthuma uma usungilethe eGoli. La Yeah. ekhaya siba ungakhi, singabafana, singamantombazana, futhi ke ubaba ngoba benesiginqi naye mhlambe benephupho lokuvelela ezomculo, umculi noma abafo bakho nabo bebafisa ukuvelela ezabaculi. yeah kusho nje kahle kahle ekhaya sonke singamagagu ngoba sizalwa sibane Mhm. siba u4 kusho ukuthi kufike kuqala udade wethu kuthi uNombuso ulandela umfowethu olwebe ngithi sikhipha amasimba njengebhungana uNkosinathi bese kuba udade wethu ukuthi ukhethiwe bese kuba yimini. Okay. So nje singamagagu sonke and sonke ekhaya besilandela ibhova. So lento yaqala ukwakheleka lapho ngoba nabo bayakwazi ukucula. So bengithi mangabe ngithintitha isiginqi uthi nabo sebeyangivumela. Yabo kuvele nje kube yinto ehlangene emnandi ukuthi ke mhlambe bona abazange bagxila kakhulu ezintweni zomculo ngoba umfowethu uke wacula ialbum okuthiwa ingcwengu kwawukuthi ke mhlambe yabo akufana fana uNkulunkulu uyakupha isiphiwo nesingaphezulu komunye umuntu noma bethola umuntu ukanganani. So nami ngathi uNkulunkulu wangepha leso siphiwo sokuthi mina lento kusho ukuthi ngayithanda kakhulu yangene yajula kodwa ngenxa yakhe nomunye umzala wami okuthiwa uXolane wakayiqubu ebethanda kakhulu ke uMaskandi. So kwagcina nje sekwenzeka ke ukuthi uMaskandi kube into engiyithandayo nasemakhaya bazi ukuthi hayi lo yamuntu ungumlandeli kaMgqumeni. So ngaqala lapho ke ngenza izinto ngahlangana nobhuti wami uMihla uyena wangikhuphula wangiletha la eGoli wafika wangirecordisa ngarecorda e-studio ngarecorda emahashahasheni umbhedo onjani we-studio. Yeah. Uma ngirecorda khona haya afika shaya amaphepha ngicabanga futhi kwakuselula ngaleso sikhathi ngoba ngicabanga ukuthi ukupheleliswa kwakhona ngoba ngangenza ingoma ezu4 ngangenze ingoma eyayithi enquthu eyayithi ayasaba amagwala abaleka njalo maqhamuka impi kuthiwa inquthu. Ngenza lo ngoma nenye eyayithi mama ngiyabonga angisazi ezinye zayithini ezu2 so ngenza lezo ngoma loze ezu4 mina kushuthi ngangisondelene uma ngifike eGoli ngangisondelene noMashwabana khona umjito okuthiwa uMashwabana ocula umgxobanyawo. Lo mjitha lo athathe le CD idem ayinike umpukane. Umpukane shuthi wayishaya ibasket kuMgqumeni. Sifisa ukuthi asindlulisele lo msebenzi Ufike kuMgqumeni ukuze mhlambe nathi sifiso sethu siyophumelela. Hayi ayithathe nangempela. Ayi kushuthi ngakafika kuMgqumeni saphathisiwe kushuthi itholakala. Yabo ukutholakala kwayo lezi ngoma lezi zo4 zitholwe abafana bakaMgqumeni ngaleso sikhathi hayi abafana bakaMgqumeni laba bakhona kushuthi wonke umuntu ongaphansi kwemfeze eminyama umfana wemfeze eminyama kushuthi mhlawumbe amagidangoma kaMgqumeni ayithole le lokungana le. Ayi kusilinda inyanga yonke luthi lokungana ukuvela kanti sebeyitholile ukuyithola kwabo ngiyaxolisa mani kodwa kuzojwayeleka. Yeah mfowethu. Ukuyithola kwabo kanti bona sebefuna ukuyorecorda ngale side. Yabo phela ngiyashaya. Yeah. Yabo ngilimazile lapha kuleza ngoma lozakudlala. Nakhona isitori sakhona ngisithole late yabo sengisithola ngawo futhi amajitha ebesebenzisana na uMgqumeni. Akushuthi na uMgqumeni shuthi wayizwa wayithanda yabo into engiyenzayo umsebenzi wami kakhulu kodwa kwase kuba nezingoquko ukuthi mhlawumbe le album lezi ngoma ingashintsha ziyongena kogezo vele nami ngasenquthu vele into engiyiculile ezinquthu yabo but lelo kushuthi kwafika isikhathi sokuthi ke andlule emhlabeni. Izinto eziningi kushuthi zamosheka mhlawumbe naleyo CD alahleka izinto ezikanjalo so ngase ngizohlangana nobani nobaba kaMbethe
Yeah. ubaba kaMbeje umphathi wami uMbeje lo Mbeje. nangumculi Mahlaya Mbeje yena lo Mbeje lo. uMbeje Umbeje okhuluma into manje ungazi ukuthi ucabange nini. hayi angakhuluma ngale glass nje azayiqede Uze nenye. Awumbeje. Umbeje kaMayongathi. umphathi wakhe ubaba wakhe umphathi wami wayengiphethe ngaleso sikhathi Hayibo. hawu impela sasebenzisana ngakhipha ukushuthi sa record unyaka wonke 2009 asangakhipha sakhipha ngo2010 ngakhipha ngoFebruary amabunjwa ihlosawo sasithi iX6 iX5 Yeah. isho mkhulu ngisibekela entanyeni yathi iphuma ngalezo khathi kwayingakabikho ke lento yokuthi abantu badume ngama TikTok umuntu aphushe ku TikTok akhuluma izinto yabo kwawukuthi nje mhlambe kudayiswa ama CD endaweni ethile abantu bahamba bayazi mhlambe ngogudi kunezinto ezophuma hawu sithatha ama CDs first wanike lo muntu ngayizwa isho ngapha nangapha isho ngapha na lapho ngulopholo njani ngeimpatho enjani isimo sabheda lokwangempela hayi hayi mfaka lokho ke akwaba mhlawumbe ngizothi kwaba uqala okuvelela ukuthi kwazi ukuthi kunomuntu okuthiwa lapho ngangakaziwe eqinisweni kodwa ivoice yayisiyaziwa abantu bengakazi ukuthi imfezi ngani ngoba ngangishuthe nomfowethu naye Elidreds so abantu abaningi babeyitshela ukuthi mhlambe ungwaka Mgqumeni ngoba wayinaleyo nswebu yeah unayo ubhuti inswebu yakhe so nami ngiyila eceleni kungabonakala ukuthi mhlambe yimini oculayo ngaphinda futhi kuwona lo nyaka sometime ngicabanga ukuthi kwakuFebruary kwathi ngo March seziyela ko April ziza la ko good ngadedela uShilisi Nendia uShilisi Nendia vele ke uShilisi wayicula nomgqumeni ngaphinde futhi ngama la bonke futhi abantu emqondweni wabo bayitshela ukuthi ucula uShilisi kanti cha nangu ubunkonzi bulele kimi bonke so kwayinto ke saphazeka umhlaba wonke ke saphazeka igama lami lavelela kodwa X5 futhi ayi kwakufiwa kakhulu ayi ku X5 futhi awusakhethi nengoma eyodwa usho ukuthi kodwa leya ngoma eyayithi wakhona ingoma ethi mntano muntu yewena uyazi usuhanjelwe ngabakini emhlabeni so yayisho kanjalo yayiwulusizi ingoma yakhona ngendlela oshuthi nami ngangicabanga ngaleso sikhathi ngangisaqopha ngiyenayo nanifoni ukuthi ngizorecord uphi ngibeke lento ngangicula leyo nto unyaka wonke kodwa ngathi mase ngiyicula sengise studio angazi mina ngiphikiswa makuthiwa ngeshinto mangise studio ngihlale ngisho nje into kuthiwa hayi ungalungisa amagama kodwa ivoice oyikhiphayo hayi base bancane abangakwazi ukucover bafowethu ngicela ukunitshela something i-album le X5 yiyo mina yangenza ukuthi ngibe ifan yemfezi emnyama leyo album leyo ngingacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizoxhumana naye ngihlale naye noma ngicule naye kodwa namhlanje ngihleli naye konke lokho ku amandla kaNkuluNkulu nabadala basiphethe manje lana Phumlane awungivumele mangabe ngibuza ngithi mina ucabanga ukuthi umculo uyenzayo kuyitalente noma kuyisiphiwo ngifuna ukuthi ukwazi ukuhlukanisa lokho ngoba italente mana italente akusesisilungu hayi cha isiphiwo akusesizulu isiphiwo ufuna igift ukuthini italente yinto ofike uyifice la emhlabeni okay isiphiwo yinto ozala uyifumbethe ngifuna ukwazi ukuthi umculo wakho impela ingabe italente yini noma isiphiwo ayisiphiwo ngizothi isiphiwo ngicela ukusho njalo namphuti ngoba ngike ngaba nawe kuma session we-studio uthi uma ngabe ucula ingoma eyodwa bathi akufake nala bakunikeza ezinye ingoma ekhona yeah kodwa okunye ngifuna ukukwazi ngoba uyenzile ucothoza ingabe umculo wakho unayo leya feel leya kucothoza ayikwashintsha ke ekuhambeni kwesikhathi ngani ngoba thina besicula isikhwela Joe okusuthi isikhwela Joy lokho ukuthi
ucothozo njani ngizothi ilo ofana no kunalaba ubaba lodumile njengamanje unokucula nomfana lokuthiwa usaliwa lo ucothozo yabo not ucothoza lo ofana nje nohlanganana mhlawumbe ungeke ungizwe angeke kuze kodwa ababukeli bazokuzwa ababukeli bazokwazi ukuzwa ukuthi kunocothoza oyisikhwela Joe kunocothoza nje ofana njengobaba ushwi lo ihlanganana kusho ukuthi kuhlukene so mina lo bengiwenza ngangenza isikhwela Joe lo ocula untsuninize ukuze kuze umuntu ongale so I'm not sure ukuthi kuyafana mangathiwa ngikhuluma iqiniso akufani ngani ngenxa yokuthi ngabe sengihlanganisa mina izinkulumo zikacothoza lo engangucula ngabe sengihlanganisa nezinkulumo zebhova so okusho ukuthi ukuhlangana kwaleyo nto leyo kwangikhiphela owami ushuni usho ukuthi uma ngabe mina ngicula ngakwazi ukucula kanje ngenxa ukuthi ngiphethe oshuni ababili okusho ukuthi ukuhlangana kwayo leyo nto leyo kwangenzela ukuthi ngibe umfezi lo yena nje manje ayi mfowethu manje ngikuzwa kahle ke lapho ke ikupho kunye ofuna ukugcila kuwo cause mina ngisafuna ukuthi silandele yangoma lethu uhlanyo lami ngoba yingoma engicabanga ukuthi iye yaphakama kakhulu hayi leyo ngoma leyo namanje angazi nami ukuthi kwenzakala kanjani ngani ngoba zikhona ezinye izingoma mina nginokushaya ingoma ezipholile kakhulu ngishaye ingoma thothi mhlawumbe ziyajive ngenxa ukuthi ngangijive ngishaye ingoma ezokwazi ukuthi zigidise kodwa leya luyashuni lo ngangusha lapho uhlanya lwami ushuni enganguhlanganise noshuni obaba umfazi omnyama yabo mayethi awubuke inkomo zami ngisebenzile yabo mina mangathi lolu hlanya lolu so siphezulu lapho mangabe ngempela ingila ungenayo ngeke ukwazi ukufika futhi kunezinto ezinokuculwa yibhova mhlawumbe ezathi akekho umculi kaMaskando ukwazi ukukhipha leya voice njengamanje akekho sengingakwazi ukumuzwa esho njengaleya ndlela okusho ukuthi kwaba yimina kuphela ngaba naleyo nhlanhla yokuthi ngikwazi ukukhipha leyo voice ephezulu mina noma bathiwa ingoma ikuphi ngihamba ngifike ngiyinqaka ngiyibambe ngoba angizange emculweni wami ngiculele ukutrenda angizange emculweni wami ngiculele ukuthi mhlawumbe khona engibalayayo yonke into engiculayo ngiculela mina uma ngabe ngizokhipha ialbum ngisuke ngithi leyo album engikhiphayo izovale yami engake ngayikhipha ngosuku ukuthi angiqhathiselani nabantu ngani ngoba angaze ngimbono ufana nami kodwa leya ngoma yafika kanjani uziqophe leya ngoma yafika ngokuthi kuthola ukuthi kukhona umuntu osokumthanda kodwa manje kuthola umuntu uyahlupha yabo manje kodwa manje uyabona ukuthi sesinento eziningi ezikhona ezibambekayo sinaye kodwa manje yazi lo muntu kushuthi yini into engamenzela yona ukuze ajabule ugcina ubona ukuthi ayi kushuthi yazi angathi yabonga ngoba ngilijongo nje nginje ububinyana bukhona kodwa kwabanye abantu bakhona abangithandayo so kuyenze ukuthi omunye umuntu ashaye leso sikhwele yabo agcina umuntu esengafuna uphuma endlini agcina umuntu esefisa ukuthi yabona usuthetha amacala kusesilutha ugcina ubona ukuthi manje sengizokwenza njani ngoba sengiyiphushile impilo ngazama ngafinyelela la sengifisa ukuthi siqhubekele phambili senze into akusho ukuthi uhlanya lami lo angingabe ngisalinaka angiqhubeke nje ngazi ukuthi yena ukhona kodwa angimbize ngohlanya so abantu bayijabulela leyo nto leyo ngani ngoba abantu abaningi banenhlanya zabo uyiqiniso umuntu uyazi ukuthi ayivele sengiyamazi mase kanje yize ke nathi phela sengamajita siyaflopa somewhere yabo kodwa akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele ngikhunjuzwe leyo nto usho ukuthi ngelinye lamalanga ugcinisa mina ukuthi ngigcine ngithi kuwe ayi mina ngiyaqhela kuwe kanti mhlawumbe ibikhona indlela besingayilungisa ngayo leyo nto leyo igcina ingabi indlela engagcina yenze
uhlanya lwami sigcine kuba uhlanya seluli kanti kufuna kulokhu uhlanya la Yeah. Manje ke ngihlekisa isinye story ke wangixoxela sona nje sihleli nathi singabafowethu uthi indoda le ngoma leli uhlanyo lami yandlula ishawa itekisi hey usemgodini lapho ke Mengisho. bethe ipiki kwakunjani lapho ke futhi yazi wayikhumbula la lapho umsebenzi busabhedla yabo kodwa kahle kahle leyo ngoma leyo akusiluhlanya lwami oh akusi uhlanya lwami bese ngiphila Okay. sengiqala ukuba umuntu Okay. nami yabo kodwa ingoma leyo kwakunobuhle oh nobuhle kwakunobuhle futhi ngangisebenza lapha esho ukuthi angisayazi naleya ndawo nyenyanya nje le ndawo mangidlula kuyo ngoba sasifaka iphevi yakwazi ukuthi iphevi ngifake iziteni lokuphansi Yeah. ngasebenza iviki elilodwa yeah ngiqashwe omunye ubaba wangapha eFlakfontein ngahlala eFlakfontein isimo kunzima hayi angiqasheke hayi athi ayivele ifortnight vele 1.5 ngizobamba yeah asebenza iviki elilodwa ha akutshela phela le nto leyana inkabi yami yazi yabona ugoba iqolo engawazi ugoba iqolo mina ngitshela ukuthi ngizosebenza ngisemsebenzini uma ngifika Yeah. hayi thiwa na yini unina yakubha la ngikhipha le lokungana lezi izinto ezakudala lezi yabo Yeah. niyakhipha zona bese kuzofakwa ezintsha yeah angiyakutshela yabona ukuyikhipha kwakho ngiyakutshela ngitshela ukuthi sasingena athi ngibo sasingena u8 9 10 11 ya ilunch kuyadliwa yeah ngiyakutshela ukuthi besinekwa i-hour elilodwa lokuthi kudliwe yeah ngikutshela ukuthi umkhulu bengithi mangiqeda ukudla ngithi ngeke ngithi ukuthatha isithongwana amaphupho engizovuka na ubona ngikhathele khathele hayi lokho kudlala ngikhathele lokho angempela yezo umsebenzi ngasebenza iviki elilodwa ngathi mina ngeke basiholela mina kushuthi ngafika vele kuyiviki lokuhola yeah ngahola hawo ngiphindanga ngabuya mina umsebenzi manje awucabangeke ukuthi ngaleso sikhathi leso phela kudlala lengoma le mina ngibheka ngathi ngisigqoke esasi uvikele ilanga usebenza ngaphandle phela bengibuya ngiyinsu lapha yazi mokuthiwa uyikiwi mnyama bhuqa ilanga ngathi ngisigqoke eside singaka kushuthi mangithenga sona manje mfethu ngiphithi ngepiki lapha phela abantu uphathe ipiki lapha namahalafu na nje yonke into hey kwase kuyimela nje kuyitekisi lana kufide kanjani isho unobuhle ngoba ithi zazaza kuzikizike itekisi yonke ukudlala kwayo ngibona ukuthi ufithile lo muntu lapho ngibheke phansi angasala sengiyimela ngayibekela ipiki lami ngayibhekela le yeah yadlula kulelo viki lelo ngasho ngathi no italent lami la emculweni angizami indlela yilapho ke engathi ngihlala eFlakfontein ngathola icall ka babuthwala mhlonishwa ayi angazi ukuthi ngizothini ngiyaye ngisabe nanokukhuluma nangegama lakhe ngani ngoba wenza okwahlula abantu abaningi nabo benazo izifiso zokungisiza kodwa ukuthi mhlawumbe isinyama sasikimi ngaleso sikhathi kodwa engangikhiphela abantu kwakwemukelekile kakhulu ngahlangana naye wangifonela enonqobani Dube kunomjuda nje ucula lo Feleba so wathi uhleli naye unqobani wasengikhulumisa naye wathi ubabuthwala yazi ngelinye ilanga ubothi uma ngabe ukhipha enye ialbum ungakhohlwa ukuza la eduze kwemonto yami uzoshutha eduze ka X6 ihlosa lo album amabunde kuzobe X6 ngathi mina yini ngathi ileleke la emalini yabo ayi ukuthi ngumthembi ke yabo ngahlala inyanga yonke angithi avele bonke abantu bavele bangincoma nje besiqede kuphela kanjalo bangithembisa ukuthi bazongizama yabo ngisijova nyana esincane awaphinda phone sefona ngenamba yakhe athi ayimi lona umtshela ukuthi hayi ngisagona futhi eFlakfontein athi angize eFlakfontein ngithi anginayo imali yokuza
kwaye ukuthi ngidlala mina anginyenga kakhulu into engamanga uma ngabe ngizoza entweni ngiyangisho ukuthi ngizoza uma ngabe ngize angiyangize futhi nje iqiniso yinto engaphila nayo ngokudalwa ke mhlawumbe ngokufundiswa ubaba ekhaya hawu nangampela athi hayi boleke ngizokunika mina mawufika la ngathi mangabe ngifika ngizombona la edolobheni saxoxa ngambekela nje ubumina bonke ukuthi hayi mina kanje ngiphila kanje njengamanje ayikho umuntu engisebenza naye namculo lona nje angisenendaba nawo because ngangigcine ukukhipha ngicabanga ukuthi ngangigcina ukukhipha uJezabel khona ialbum engangirecorde kwikhampani ukuthi uyibula ukuthi uJezabel ngahlala unyaka wonke mhlawumbe ngahlala unyaka wonke ngingakhiphi emva kwaleso simo nje ukubona ukuthi hayi umculo ahlahla ungenzeli lutho and senginane ingane manje ziyakhula and zidinga ukuthi nazo iphile yabo ngathi indaba umculo hayi wasethi ubaba uthwala no ngisacela ukukhiphele mina le album le isihlosa kube X6 eyami ngese siyidayisa awu ngathi mina madoda intahle ngangithatha hayi bese ngiyavalelisa ngithi hayi baba sesixoxe konke awungabase ngihamba ethi awubambe nawo akamaswida inyana nje uyobona yabo kushuthi itafula lakhe lahleli kanje mina ungibonela ngale yabona esitulweni sami lapha yena uhleli ngapha yabona nenza ama talks yabona hayi ngiyaxaka umuntu lokhithi hawu waqeda lapho hayi ubambelana uma ngathi ngiyabuka ama 200 nama 100 10,000 hayibo uyaqala ukuyibamba ke lapha anginalo nanebhenki ngaleso sikhathi ukuthi mhlawumbe le mali ngizoyifaka phi imali ngiyabonga babuthwana hey ngangitshela ukuthi hayi mhlawumbe uyayidlalela ngizothi mangijiye eminyaka athi hey buya alutho hey ngiyakutshela ngathi mina ukhoda Nkosi yami wachaza ke naye wathi hayi mina ngikwazi ngabafana bami so mina bengumlandeli kaMgqumeni so kuthiwe uma kudlula uMgqumeni bangizwisa abafana bami umculo wakho so ngiyacela ukuthi sisebenzisane mina ngakhonti ngivulele wena ikhampani uzenzele yonke into oyifunayo ngendlela oyifuna ngayo ngizokusiza mina until kuze kufike isikhathi sokuthi ube right bese ngiyaqhela ke nami kuwe kodwa ngicabanga ukuthi lo budlelana ngekuphela since manje sengiyindoda nami sengiyimele ngicabanga ukuthi nomsebenzi wami sengiyiphathele akusekho ukuthi mhlambe ngibheka kuphi nakuphi wangenza indoda futhi akekho umuntu engiyokwazi ukuthi ngimbonge ukudlula yena ngenxa ukuthi ukwazi ukuthi aliveze kakhulu italente than ukuthi mhlambe gcina kuba khona umuntu ongithandayo kodwa kuthotha unamandla egcineni agcine ngasizanga yabo so wakuveza kakhulu uthando kimi njengamanje nami sengikhulile sengiyinsizwa sengiyakwazi ukuyimela usiyazi kodwa ke ubudlelwana bethu salokhu nje bu 100 kilometers kuhlini 100% mfethu ngendlela eright so ngiyambonga nje shwele lapho baba uthwala ngiyabonga kakhulu umsebenzi owenzile kimi nami sengiyinsizwa manje sengiyakwazi ukubheka okunye kodwa sisaxhumana akukho okuseceleni njengamanje ngizokhipha ngizokhipha ialbum ezoba nezingoma ezo8 enye nje ehlukile yabo but angathanda ukuyidalula nje manje ngani ya kuseli phela samele thina sixoxe lana sengimdala manje sisaya lapho usula igoli ubabuthwala usekusizile Phumlane ngiyakhumbula ushaya ingoma lapha eThemabonengi wawuno Big Zulu kuye unontaba yase Dubai ingoma yaba inkulu kakhulu uyena futhi umkhulu leyo ngoma le eyayithemabonengi yangisusela umsindo kakhulu especially kubantu basekhaya yabonga ngoba nganginomunye umfowethu lapho okuthiwa umsithi engangicula naye kwakuyifike kube yimi kuzoba uye umsithi bese kuba indaba yase Dubai bese su 3 so ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi kushuthi kwakukhona umfowethu okuthula ungisana naye alale ngoxolo umfowethu usedlulile nenkosi ubaba uMgqumeni naye akalale ngoxolo mfowethu uNkulunkulu
Shuthi ke kube kanjani kube ukuthi hayi siyayikhuluma nendaba yabo ukuthi ngoba nizokhipha imaboneni acele umkhulu ukuthi hayi ngisacela ngoba lengoma ngiyizwe namandla ngisacela ulanda umuntu onamandla ngesihle ukukhulumisane nomfowakini umsithi ke ingane kamamncane ekhaya yabo hayi acele nje ukuthi ngiyacela ukuthi ngimkhiphele noma ngimenzele noma yini angayifuna but kule ngoma ngisacela ukuthi ngiyenze ngeyami indlela ngoba ithandwa yimina hayi ukuthi ngiyamkhipha kodwa ngingakwazi ukumrecorda akhiphe yakhe ingoma noma kungayi album noma kungayini ngimthengele yonke into afuna ukuthi ayenze yabona ukuthi kwakuyinhlanhla enjani leyo yabo ayi kwakuthi ke mhlambe uma ngabe mhlambe ngayibeka kabi akangazwisisa kahle mhlambe ngendlela engayibeka ngayo kwangazi ukuthi mhlambe ngiyamnyundela nginomona yimina engumvimbi talent lakhe yabo okwakungenjalo ngokweqiniso so mangabe ngimchazela ukuthi mfowethu kanje lo muntu umkhulu uthi angazama ukusiza lana la ucela ukuthi le ngoma siyenze kanje avuma mfowethu kahle yonke into ibe right ngithi ngiyabuka ngibona ku Facebook indaba sibhaliwe mina nginomona yabo izinto ekanjalo mina ngiculelwa ingoma engiyiqophayo ngizenzelwa yibo amajito onke la yabona kungiphathe kabi kodwa ngibuye ngibona ukuthi ubhlungu obenzalile ngoba sesimfakile uBig Zulu saqhubeka intaba right verse intaba vele ivele isayiniwe naye kanti naye umfowethu umsithi naye wayivele ekhishelwe ialbum benomfowami omdala ialbum bengisho ngithi okwakuyiyona ke iyavela yokuqala esibili kwakuthi ke nabo abokhuthalela umsebenzi wabo yabo ukuthi umuntu athanda ucula but thoda awukhuthalela umsebenzi wakho so iyona into yabashaya but manje babuyile nabo bayazama ukukhuthala nokubonisana ukuthi asenze nokuthi uyabona ukuthi nabo khona uthando olukhona kusho ukuthi bangakwazi ukuthi bayenze into mhlawumbe ivelele emhlabeni so kwagcina kuba into enjalo kodwa nje hayi imaboneke nayo ingeke enkulu kakhulu yaba ingoma enkulu kakhulu futhi nje ngiyambonga uBig Zulu ngiyambonga futhi nayo intaba ngalesa sikhathi sasazwana kakhulu hayi manje ngoba kumuntu eseyimele umunye nomunye esebheke wakhe umsebenzi futhi into enhle ke leyo mina enhlezi ngifisela wonke umuntu ukuthi mawucabanga wena ngoba sike sayenza ithilili mina nawe kwakungasi umaskandi ophelele naye imaboneni yayingasi umaskandi ophelele uma ubuka isimo manje ngoba umthandeni nje manje shaya obuzabara pepe awucabanga ukuthi mhlambe nawe lento wawuzama ukuintroduce kumaskandi mawucabanga nje nawe mawuhlela ubuka kahle verse lento eyenziwa ubafu umthandeni vele iplan lami leli ukuthi mina ngangazange ngisebenzise abantu besifazana yabo but ngangisebenzisa insizwa oBig Zulu ontaba esuDubai crazy yabo abantu engangenza nabo ababenza ihip hop kuukuthi ke mhlawumbe thina esakwenza futhi esakwenza kwabakukhulu ukuthi ke mhlawumbe ngeke phela sikumatanise sikumatanise impela ngoba nokwakhe kuhle umnandi futhi kuhle kakhulu umsebenzi wakhe muhle umlane lento into nami engangifisa ukuthi lo bhinqa nathi sibe ngapha ngoba abantu abenza hip hop nabanye abenza amanye ama genre bawuthanda umaskandi kodwa ngendlela nayo ubhuti umthandeni nawe uyenze ngayo uyenza ukuthi nomuntu oselokishini akwazi ukulalela kanti nawe ngaleso sikhathi wawuyenza lento ngoba ngangizizwe ingoma elokishini njengamaboneni ubukwazi ukuyizwe elokishini kubantu futhi abangawulalela umaskandi kakhulu so naleyo direction beyinhle kakhulu ngicabanga ukuthi umzilo wodwa kodwa ke mhlambe azange kuvelele ngalendlela sokwenzeke ngayo kuye khona into eyo futhi nje ngathini wena futhi owakwazi ukungibizela kulento yakhumbula sihlana noSjava noMT wawu recorder noSjava that time noSjava
iyaqala lento yakheleka sahamba izonke kakhulu ke ngaleso sikhathi siphila izonke isikhathi senza yona lento sizama ukuthi siyikhande sishanje uthilili izinto esasifisa ukuthi vele zibe izinto ezikanje kodwa kwawukuthi ke uma sekuphumelele oyedwa phakathi kwethu kusaphumelele thina wonke umuntu uphumelele uma ngabe kuphumelela umuntu kaMaskandi bezokwenza izinto nabantu besifazane zibe izinhle ithandeke umhlaba wonke thina esikuMaskandi mhlawumbe nawo ku hip hop mhlawumbe nomuphi okuyigqumba nibani into mangabe isebenza uyafisa ukuthi naye yabo okushuthi igama lakhe likhona lapho because umuntu owenza uMaskandi nomuntu owenza igqomu kanjalo mabe hlangana benza into eyi1 kusaphakama igqomu kusaphakama uMaskandi kusaphakama hip hop kusaphakama uMaskandi yabo kanjalo ngaqama umuntu wegospel ashaya ingoma ne Soul Brothers uma leyo nto le izokwazi ukuthi isebenze thina singabantu emhlabeni sohle sincoma ingakho ngithi naye umthandeni siyamncoma ukuthi aqala abonakalise kulokho okwenzakalayo okusho ukuthi vele kwakuvele kuyiyona iplana sasiplana nabo Big Zulu kuthi yazi lento le uma singabamsana sibe yinto eyodwa ngenxa ukuthi uMaskandi ngalesa sikhathi udume kabi ngenxa ukuthi uMaskandi uyadelela abantu bakaMaskandi abafuna ukuphucuzeka abagqoki kufanele bagqoke uBrainwood waya kanti hayi thina sibo labo Maskandi bakudala thina siyaqokiswa kahle yabo ama brand awuyiwona ama aesthetic yizo zonke lezi zinto lezi ngoba nje ubona iCapital i-sharp ngigqoka sharp impahla iyadura kodwa saba nenhlanhla thina ukuthi kube khona abantu abazothanda istyle sethu mhlawumbe ngendlela engithi mangishutha ngayo ubona umuntu yazilonga ngakwazi ukumsebenzisa ngendlela ayiyona yabo kumanje bengithola incingo nje zokuthi kufanele ngiyomodela ngiyasho ukuthi ngingamodela yini singamodela manje mina yabo Chris Brown bafowethu vele imfezi abanye bathi Chris Brown abanye bathi India abanye bathi uJoe abanye bathi uAsha abanye mfethu unamagama nomjida ngathi awushaya uMaskandi ngendlela ngathi ushaya iR&B ngendlela nje ogcoka ngayo nangendlela ovelela ngayo nje kubantu abantu bayasithanda kakhulu istyle sami yabo ngoba mina ke ngilomuntu oyakuthi uma ngithola ugqoka kungabi ukuthi ngigqoka ngedwa baningi manje abantu abagqokayo abagqoka iviyali ngayibona ngawe nami iviyali enye impahla ebikhona kodwa ibingavelelanga ngaleyo ndlela engakagqokwa yimina qiniso le so uma sengiqala sengigqoka abantu abaningi sekunanabanye abaculi bakaMaskandi abayigqokayo ongeke ungizwe mhlawumbe ngithi hayi lento yafika nami 1 2 3 into engiyifunayo ukuthi sigqoke singuMaskandi ngithemba novumi yabona ngigqoka esharp icathulo uganda bahle kakhulu bafethu nimtshele mfezi inginika ugandaganda wodwa manganawo ugandaganda awuzothola ngoba kuyiphutha la masiphuma nje manje la mfowethu me nazo-ke mfethu siyabonga kwa sharp uyawuthola ugandaganda ube right ufane ingane zonke lezi esemhlabeni so iyona ke nje engichaza ngami le ukuthi angigqoki ngedwa angeke ungibone ngiphethe leli kepisi bese ngikulwela ukuthi aligcine kimi sonke singabacula sigqoke yadura impahla abantu abaningi uma ubona umuntu echoma ngempahla kuthothi ngalelo langa uzodla amazambane yabo kuthothi isicathulo iabhida lapha phansi umhlaba u6000 ibluke lizomhlaba u3000 ijezi uyabona ukuthi mhlambe usuhambe u15 empahleni ende uma ngabe umjida kufanele ube yijongo kufanele ukuthanda ukuthi ube clean yabo so ezinye zezinto lezo ezibuye ihambisa imali but thina mangabe sigqoka masigqoka mahala bese ngichomela abanye abantu ngingabasizi ngicabanga ukuthi ngaba into egrand kumanje ngiyacabanga ukuthi ngisipana nomnyovu sharp baningi ke abanye ama artists abanye khona okusho ukuthi into enziwa sharp ngiyancoma kakhulu ngani ngoba isiza ama artists ukuthi angabukeki sine cards zokuperform
Okay. sinekhathi zokuperform ukuthi siya performa lapha nalapha so kubalekile ukuba ijongo gezwe emhle. Alright mfethu. Sesizovala ke but ngicela kancane nje sengimdala akusixoxele ngale EP emnandi kakhulu ngithande kakhulu icover yakhona ngathi ngiyibona nje ngahleka ngedwa kodwa futhi ngaphinde futhi ngavuma ngathi uqinisile uPhumlane mangabe ethi sekamdala ukhipha ama-album amaningi eSouth Africa noma emhlabeni wonke jikelele siyamazi thina uyilegend uthini ke ngesengimdala. La ngoma leya ethi sengimdala ibisiveza ubuhlakano ophezulu kakhulu. Ngenxa ukuthi ngoba sengibalile nje ukuthi emculweni sengina 15 years. Ngikhona ngicabanga ukuthi kubona bonke abantu abakhipha emhlabeni abasaphilayo akekho nama-album andlula wami. Mina bengike ngikhiphe India ngikhiphe ingoma ezu16 ngogudi kuthi part nonyaka ngikhipha amabunjwa ingoma ezu16 kuthi ngoDisemba ngikhiphe imfeze emnyama ngikhiphe ingoma ezu22 futhi kwakusi double disc ngaleso sikhathi. So abamaningi kanjalo amaqembu ami so ukuthi ngithi sengimdala kunabafana abaningi abathi mabefika la ku TikTok bafike bezama ukugqama ngabantu asebebadala. So zonke lezi zinto lezo ngiyacabanga ukuthi kubhora kanjani ukuthi mangabe umuntu ukuvelela kwakho uvelele ngomunye umuntu akufanele kufanele uma uyivelela nje uqhamuke ngoba mina ngikhuluma ukuthi angiqhamanga mhlawumbe ngeTikTok ngaqhamuka kusadayiswa amacassette icassette engangacela umuntu ukuthi akayolithenga yabo kwawuthi umuntu ngizwe sengifonela abantu basemakhaya ukuthi hayibo nayi ingoma yakho ngizwe uma ngidlala icassette lapha kukho ukuthi uzoloku connecta bluetooth bani yabo ngalezo khathi kodwa ke ilento yahamba kusho ukuthi yakhela yagcina ke isinje ngagcina ke sengicula nabo bonke abaculi abakhona mhlawumbe baningi kakhulu abaculi sengiyacula nabo okunye lokho kukhombisa ukuthi sengimdala ngiphinde ngibonakalise ama brand la ngiwagqokayo ubudala lobe ngibushola akusibe ubudala lokuba ikhehla lokuba iHrotman eligrand yabo hayi ukuthi ube mdala uphinde ube maniphi ufuna uyithande ube iHrotman nje eligrand yabo so yibo kubudala lobu engibusho la hayi ukuthi mhlawumbe ngixabene nabantu thizeni yabo so mina sengeke ngibe umuntu oyala kakhulu nezinsizwa ngani ngoba abantu banokubuya bajwayelane kabi uthi ulokungana uthandana nentombi awusebelokhu bayishela ngoba nakhi inhle ayi Nkosi yami ingoduso so manje yizo zonke lezi zinto uthi hayi bafana ngiyanibona ukuthi okumfana kuyagijima ukuthi kuyashela ngokuthi chiphi ukuthi kuyaqala khona ukuthi kuyayikhipha leyo nto hayi ngiscreenshotile mina yabo sengakubuka nje kubhabhatheka lapho ukuthi hawo lokhu kuzama ukwenzana nje yabo yibo kudala lo so iyona into engikhiphele ngoma uthi hayi sengimdala izinto eziningi sengiyibonile ngeke ungithole ngixabana nomculi kuye kwenzeka ngakhalisana nabaculi thizeni kudala phambilini but ngagcina ngazehlisa ngaxolisa kwabanye ngangabonanga but nje ukubukelela isimo ukuthi mhlawumbe amandla abo noma idlozi labo liba likhulu ezintweni zokuthi uma ukhuluma ngomunye umuntu kabi ugcine izinto zakho kwona seyifadalala ngabona mina ngidala kanjalo ngadala ngumuntu osontayo okholwayo okwazi ukuxolela futhi okwazi ukuthi enza izinto nizame yabo so ngabona ukuthi sengigxile kakhulu ezintweni zomculo ngakhohlwa ukuthi ngikhuliswe ekhaya elinjani yabo so akubalekile kakhulu ukuthi ngikhohlwe lokho into ebalekile ukuthi ngazi ukuthi umuntu ngabantu awu Nkosi yami ibekile imfezi bafethu uPhumlane uMashobane lenquthu bafethu ngibonge kakhulu nje ukuthi asiphe isikhathi sakhe sibe okay cut that one let's go again bafethu usekhulumile uzongitshela mzine right and action usekhulumile uPhumlane uMashobane imfeze emnyama ekhwifi kude ethi mili kihli bafethu sibonga kakhulu ukuthi asinike isikhathi sakhe la kuvuma ukuthi inkosi yesizwe another one ngizonibona eish mzi that outro was dope but ukushota kancane ishote kancane again and action usekhulumile uPhumlane uMashobane imfeze emnyama ekhwifi kude ethi
Milikihle mfethu le enquthu isivuma with inkosi yesizwe okhulumayo ke bafethu njoba bese ngishilo isangoma somculo nogwatsho zikhundla khundla umxhumaniswe intambo zakudala nezamanje kuvuka into entsha bafethu ivuma with inkosi yesizwe has partnered with MT Records njengamanje bafethu so uHustler nizombona noma kunini ngesikhathi eningifonela ngaso nizomthola asithi shwi senzile uwe umshado waqoma abantu abanemali waqoma